makan roti anu kakak aja dong. Balang. Masuk juga apa? Masuk dah tu pak. Oh, bener terus ya. Terus. Jadi barang anjir. Turik takut senyatan perlu si ngone ko numram li bahasa pelanya lagi bila. Turik TV tu le senyatan. Apa? Oh, col. Deh temu. Bahaya fit anak mas. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta ikuti Facebook Kearapan Sapi Madura. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.